me no no kwaju ana me na me no kwaju na ye adwuma mbe so ma che kwaju aso o ne ka go nya accident no lines no ma che no ma je ntu ye kwaju ko fa da fu aba ba bi eda na Jango po kam misu mi krom nso tuntu na babo nan jako na apuma su anete gale nan epoi me sole se me koto nsu aba me ba ya obutuzu diu kan se ya hwan ya ewrade onim se me ya na re ne wanu nsabo oni bu sansam bo a he me kama nan se wo ye bad sa woni na danfo wa kotaduan na ba no wa fim code odi wo dia wo tuyo de papa wo tuya wo de papa what's on say queen sabi what do you want? Hello Yenina ye tie Sompa. Hello kwezi official ma yeah and now me adazoa now what to say I'm good, Mama. Now I'm sorry. We who ya pa PSC. Yeah, then Yamia say. You we had your friend when you're bonny. Would you, my dear, we didn't 10 times so Sompa Nkomo for you. Nay, who walk away. And it's yeah, from your boy Basso. Thank you so much. Mama Atazoa. I see. Now, yes, who you teacher me. Me a trained teacher, me more certificate, but unfortunately, Ghana said me reinvest, me shada my trauma license exams and all of that, but me nya quality. MC a diabetic akra. Ah, you not just out teacher me, I'll bet you French. Anna, there be me teacher me can share science. Ah, science move. Any question, my dear? Oh, me a brelao. Oh, hey, Nami Shirao. Me ko wini baati. Adwini mu da ho. Adwini mu da ho na GP so anu odene. No kwasem. No odene. Because all essential exams am bi na me ti se na wo ya hu se adentina omo ya omo ka se den de wasua na na kwa akotwere. De wasua na kwa akotwere. So unu ma de ase de wasua ne gutrim. Ne gutrim. Je no wen na bo ne edene na se ingeze na adwene nya adwuma. Yenti akwasi ye ni age ho pa se de wo ya ma ye no ye ni so. Thank you so much. So da be na bebe kumase da bebe bia na ka wa ba show ni so. Na mama meba kumase. Meba kumase. Okay. Next week na me aduma I'll come to Kumase. Ye be show anim. Why? I'll show you. Na wi awa no fo bi abecha wo. Ani. Chia wo mo. I was for I will take this opportunity mama dazoa say. Me be say what here say na some powerful so here say ye ni ji adwuma na omo ye ne ho enti ye support ni na ebetimi bia ma omo afin so shadie nation for shadie adegedo for ne anja bobia me shadie mame e was some TV yo e jack e se pa nkoma Kumase fu ni na agwasi na wancha yo presido me say me ba on dey see the best shadie obia me shadie nti akosi ya baby obia wonti ya na mama me na mama so ne na fidi kese so e dey ma ono ai makase me say ne don dey tafre bia ne ho a obetimi atemu tafre bia engojina anta it's mama next nyame adma next week maba Kumase I'll link up ya beda say why kwesi ya behwe wani mu so erade kan ya ba kwesi official ena ye tin nkan erade nhira no ena ye tete ma ye wo kasa bi aye ka sa kasa kitu bi kasa enti sa enti kasa no bi obi betumi akase ade we die kaminti ni but abram penti na sa kasa enti no ye ka no ne boni ene ne papa ade we pa die kametimi ayama wo nenso abram panti ade bi ode aye minti menye ma ye santumi dane nenso ka ne papa mu ade we die emre bia dia wo fa abram pa ye ma minti meboa na ne ye behwe papa nti papa no asem yaka
ewiase onipa bia oni ni benya anyonkofa no bomodian se samontam tete kura anyonkofa papa nka ho obinim di obehia obi daache amema bebre wo mukunu mu ma omu yeso omu be hankwada no sankra no na abeyi yenhwe assemble of 2 Samuel 9:1 down na yenyina so na yemfa enka asem emfantu yehofo titiru ne ma 2 Samuel 9:1 down yewe assembly osa kasa inti no edinsam na mo papa 9 2 Samuel 9:1 down 2 Samuel 9 Sompa FM na David bisa se obidra so wo ho a waka so fie na Jonathan ti bi na shawo no menya no adoye na so fie so fo bi wo ho a ni dindi Siba na okofre no ma no ba David nchen na wo hini bisa ne se woni Siba na wo se wakoa ne no na David ka kire no se obi ni so fie biemu amedi onyankopon adoye meye no ana na Siba se Jonathan babere ma bi da so wo ho a wo ya pachi hwe description wo de ma no obi wi obi ana pachi de nkefa ho ban wo destroy no ho wo ya pachi na wo hinu ka kire no se wo he na Siba buas o hini se hwe o Emil ba Mikaya fie wo Lodiba no twese kura bi a wo se kura ntimi hu no watwitwi no hene soma ma wokofa ameba fie Lodiba bai na so ba Jonathan ba Mephibosheth drew David nchen no obo ni mu ase man no na David ka se Mephibosheth na wo se wako ani na David ka kire no se nsuro na waja Jonathan di meyewo adoye wanka amekra waja Jonathan inti ema bepire tu anamon no mani meme tu anamon na mema ne wo ma wo mu de akrokro bra o menkra ne mra me ho me di holidays se se de esa wo bebre na be ma na yina kom na a wo be de bia me wale na wo beboa me no wagye atum wo wale ni wie se kurudu no no so wo bi pe no de nkra no ato tankruwam Mami phobia di wo mu mania ma nkra na brabo eye se de ebesey no nanso anwasem e wo mu ni se sankra no eya wo mu ne beyi enti akola bi nya ya nko beboa ne step brother na ne sister ento se wo maami nti ade a wo maami de ye me enti mema ho akire obi na kwakofu obi ba so ne ba betena ne wo twimoko edigu ni pakro ne ni ase asembesi tachiman obi no obi ha dan ene o mokobo ball ena kola ba ko bo papa ba ko bani eni achi na papa na ebo ne kobo ne ba no kwan a wode maame no akora na oto bo ne maame ne papa fa so ma fi wura ni tu na wia kete mo sisa mo niema egugu Ahmadi school tie Sompa awire hosem ne didim ne wiasim abrabo mu asem akoda na woto bo no waye pani kase won kan adwumam na wena boy no a enam ne so a papa na o ma yetu wo mo no ne ba ekopa adwuma ti interview no ko e board ne so no abamu we ya woto bo yi ene wote board ne so wonu hu akola na no hu no eno se wo de ye nya interview ofa papa bra o ba ye adwuma no ye de bema na boy ni fitachi enkran sa ba tachi ma no be fa ne papa omokoye no mkotra office wo boy ni pie no office papa ni hu na pre no yesi na fe ko to jogu fom me ba fa me boni wa ye cheme no se da se me fa adwuma ne ma kora no ka me ma ne me fro ba me pese wo ba na wo be hunu me Sompa FM ye ne ma me ne papa ma ye tu ye sisa ye ne ma kogu suku mu no awurade nti wo ba no me be na dwuma abusua oni pa bia
ababa wo bi ba fie ha em se stole no be catch them say na me ne wo me former station na nsam ade course de ada wo hu me fie ha no o si ni trafi ano pa no pagya na abofo woni ni pehia wo de yeniyi na wochina bi ntie o wochina bi maame fo amone nkrofo mate amutwimoko papa bi wo wa ode oba bi de ne ba be wale woni akwa ne nye nan da so papa bi asa akwa na ebe hwewo no beka say o papa nti se de o papa je me ye ba ti mi so me chew se de ye nyina ye Jonathan na down for pa David down for pa and Jonathan papa ne so pe David ekuno na Jonathan ko yi na to tete me papa pe wo kunti dwame no mo ye namfo etemra David bedi hin no sinto obi enu a waka e wo so fie na me fa Jonathan ho do no fanye na doye ye ko fra kwan ba on prescription description de ble no also wa ya pache wonu crowd tie kura bi ase wo condemn no ho mum ye hwe yi na wo bi nim wo chena jonkuku a ade beti so ye tete ma Mr. Champon so mama me da inti so mama asem wo se de emu edu pa inti asantefo enso so kan bibi se woto antna asimasi enti Sompa FM ene de anato no kra ese eye atwam asem ya ne se ewiase se no nyanko ponse ball no ehu pa nti yetimu a ese se ye hwe ye papa Ghana ha se me nka krokroso Ghana ha osikani bi aware oba bi enfi bebre wo da de bia me ka se wo ye no nche se sabio nyakopon eli ototwene wo kruma okwo wo abonte me se me ka se ye se oje wo mu oje nya ba ko nya mienu se o wo yini ebe nsia samson wenku so waji wo mu nyina na emema ene do so se mani mienu asemiensa na se nko ne sia ye yia maame no ne we fi se won wo da nyina ye tie so wo enye wo bibi ni mu nko a o awo de ye ba bia otimi fo obi ade enne maame ne ye wo hima na okunu so nam ne maame no eye ye nti okunu do no okunu so woska ne ejapade akwa wa ampo no se ne osidi oba ne din eto so no enwanwa na wado oba no na ba bia so omu mienu na ekro eno nti na America ne se akrafo ya amo ware no ene so hu se wukunu a wo so do no fasado ne bi edo wokura ba no enu nti no Yakobon so be den obehira na enne me rehu papa teacher fo ye nhua de we sei enne me hwe se Facebook o se de se am ye penso de me ko hu ye ni se teacher ni bi ewu sorry we headmistress kra ewo o la secondary na bai we bi akofa n photo bai bi akofa na ko ai say any de say ma me na Sompa FM mo me de se nya adam hu ye me nwanwa me de se me ntwantro ade odi yakoda no nti nke wodi ngobiwa na say how yes house mistress so head mistress ankasa head mistress ko nyo na o chia kra na de director eso timi di akwa ni atanani enti na me kasa che teacher fo bi no a enkrofo ma me no be che wo modie enti e na o mo do enkwada wo class na yenhwe yi fi se da chi bi no ko pie baabi ti se na metie yi wo ko pie baabi na ha bi da wo so afa ni point na ye kansem eno ti na America ne se wo ta obi na mo bi nti no so yenyan obi won mo bi nya ne hwe na enso so no enkankan sebi o ye ya santifo me kan direct se e ko ware kuro bi sofo a ya se ne odi ye wo papa busuani bi nti no ya ma nkonko ware ne bi so na wo do no ebi so na ware na bi a ho na Yakobon be mo aye yie amma enkoda bebre wo mo wode e bi anka won benya ne nyina abo wo mo eno ti na ne ye ka ne se ma ya nwiri bonni emfa ento obi so ne agina so e de atoana
ammoa yen se onyankopon na yehye bibia wo po wumpo amane bia wo motebia bia wo komu bia awurade pese ko ye bibi wo no eno ntire ne ye kan se yen fan hia de ne entra se ne hu se papa ya wo ya edawanim wo ta obi ba wo so ma wo akonto na papa na me ka asem bi minti ta obi ba because wo ta obi ba o be na wo ta no enti wo ma na wo ba bi no ebe ko wo mo so ti yen fan hia de me da asem Abija tetema ni akasa che mema maledi inti maledi nyankopon Israel pa na kasemu no anytime be yisu enti no na se akoyen kaedu Sompa FM na enei ohini nti abije ko ba bia yetimi bie pono ema no na mibusa wa utie na o hwe ensisia na se mepacho abraba wo boi enti se uni ho a suban a wo da na di ye behwe wo so e de aboa wo bia na asetena a wo tie ene de wo ye se uni ho a wunti wo mabenya moa wo hwe David ni Jonathan ayonko faye a senka ye kapa enipa otan David ani so ekwa bia ni wa so amfa so pesu ku David but o hwe papaya Jonathan eyema David no enunti emane kai ne ba Mephibosheth medofo ye sisu abrabomu a yenja legacy papa bi ento wo de why ho se bia wo ye ni pabonesem but daachi wo mana wo ha ho mo misra onti wo nti obi betimi aboa wa busua wabra woni ho ye ba nwuma mu a obi betimi betina adwuma mu wunti obi agya adwuma wunti adwuma mu tena kora anya obi de enti saade we a wo ye no watena se adwene se daachi o ma wonsusu ugya o machire no ebi betimi ato wo mo mepa cho sede na ye kasa no mepa cho ma wunti no nipa nkasam de Mr. Wunti masidi emre ni panim wunti ma yemie kwan yemie pono ema nkrofo na emfa edmunyam hye emre ye nyina kakra me di twato ne se me pa cho se wutu anamo a ochina bi ntino ya dwena dwen papa wai yo ochina bi ntino tutu anamo yie ochina bi nti hwe na wantu obi anu aduane na wotobo oboban a ebasan abawa so my lady nyankopon hirawa o hirawa ante Paulina ye tete ma o ni akasa kire me ma wunti yo erade nyankopon hira wo ne dai so asema wo de aba yi nyina ye dwendwene mo ne ebobo ho no kure ni nyame anim ni ansa na obi ebeka asem bi anase wo wote bia bi mo beka sa ade ewe nti no na kese bibi wo akiri na ya ne eta kan wo chena ebi nti tambia no ye make sure say ni nipa ebedi ni yie ko se bia na ya nka ha ya echena bi ebekwa kopie baabi na se meni wa ani ni yie a ebeye dan na duru ho a metimi aba wo nchen etite bia meta aka se nipa bia woni nipa ehia na so ni obi fa yonko a make sure say papa ebetiti mumi enu mu ntam ye nyina ye tie Sompa wo ko hia na papa no etimi atwe ho akọ baabi a oye dan wo bia na nipa woni ni hia na obu na bomfi ana sa wo ye ne bone a ochine bia wo bakọ hia na bia na baabi a wo hia mo no na nyi so obi epono ma ho ansa na wo be wura mu a wo wura mu etida bia na yade suan ye ka se echine bi nti ya ye ntoto ye niema bi ni yakwan bi yi titiro ne ma ye tie awade mu sister wo tie awade ase wo chine bi nti ene won se wono mntena yie yo ko se chine bi no sabe ye bia na be ma ni bedi wani echine bi nti ene wase no mu ni yie na be ma ni di wani a abusuan na timi agura gina mu wo chine bi nti wase ba fie a ye somone se hoho sabe be ma no wo fira busuan mu ansa na wo be hia wo chine bi asem bi nti sabe se be ma ni nuanom besrawo anasa be ma ni nuanom bi ehia moa bi firi wo ho a wo chine bi nti ye wo mo moa ni bi cause e bia na daache wo ho be kire wa ma wo kunu nuanom no mom Sompa FM wo chine bi nti teacher ni a wo kire mofra de wo chine bi nti hwe mofra ni yie na ebe duru brebi akwada a wo kire na de na bi obehia wa bonten abaye wadoye wo chine bi nti asambre man a wo tempeso aso wo chine bi nti di wo potamu ni
asɛm bia wo ka kyerɛ nkof ɔmo ansa na ɔmo to aba na ma no make sure sɛ wo bedi so wo kyena bi nti na enya duru hɔ no mo a abato no asan ato ama wo MP bomodin sɛ ɛkyena bi asɛm bi nti ɛnɛ de wo pa aba no wasɛm dɛdɛɛdɛ na mmom sɛ wanni wahyɛdeɛ ne wo mmra a wahyehyɛ ne so a wo kyena bi no ɛba kɔ wie bɔne de ama wo eti mesrɛ wo wo kyena bi nti a wo benya bibi papa bi ɛde afiri wo manfo hɔ nti nukuredie ɛne ade a wo si wo hia afiri wo manfo ne hɔ etu yɛ fa nto aba no ma no make sure sɛ wo bedi so ɔsɔfo a wote asɔre na wote asɔre wo kyena temu ho akra na wo twede ama Kristo no mbɔmɔden sɛ dwuma na Nyankopɔn de ama no wo bɛhwɛ so na wayɛ wo kyena bi enti ɛmakuo pani mesrɛ wo wo kyena bi nti bɔmɔden asɛ dwuma na Nyame de ahyɛ wo nsa no ɛmakuo pani tam bia wada tam bia yɛbɛkɔ meeting bia wo nsɛm de yi wo ho ano ɛmakuofoɔ na wo ma hyia na wo yɛ meeting no on se yɛ adɔyɛ de ma wo mo eti makuo pani sabio wo yɛ makuo pani no wo nso wo de eduru hɔ ba bɛyɛ ama wo na wo anwene wo kyena ebi nti asɛm bi ɛbɛto wo nti eti mesrɛ sɛ yɛ nyina yɛ daworo ma ɛmɔfra yɛ tifie wo kyena bi nti yɛ maame no ma ɛno ɔmo tifie no titiro ne fie wurafoɔ ma yɛnyɛ tenantfoɔ yie wo kyena bi nti efie wura bi ba mu hwee ɔmfa tenantfoɔ ɛnyɛ hwee kwase ne maame Sompa FM maame ɛma wo papa nhyɛ okutupa o ɛma wo maame nhyɛ okutupa deɛ wɔte fie hɔ no wo kyena bi nti ebia no na ɛba bɛhwɛ wo enti susu yɛ dwɛ na susu yɛ ahomasoɔ adwuma na wabie na yɛde obi abie na adwuma wɔde wayɛ manager wɔde wayɛ secretary wɔde wayɛ pani ɛkyena bi nti wakɛse na ɔmo hyɛ wase na ne wɔn ni yie o na nya da bia na abɛtena sika ho ahwɛ ebia na bebrebo ne sɛbe ma ne susu mu na so ɛba abɛto deɛ na wo ne ne yɛ adwuma na ebi mpo na wotua ne ka na ɔno na ɛba bɛhwɛ wo wɔkyena bi nti yɛmmɔ yɛ ho mmɔden sɛ bibia ɛbɛyɛ bia no yɛbɛdi nini akwantuo mu asɛm wɔkyena bi nti yɛsrɛ susuma ɛhɔ nya wo dɛ ɛwɔ mu abɛhwɛ wɔkyi bɛbɔ sese fɛsi wɔkyi o na obi man so nya hɔ na wo bɛka ɛkyena bi nti yɛsusuma kɔ bi ani agye ɛnyɛ yɛ dɛ bebree na wo yɛ dɛn wo bɛsan ba wɔkyi ti mesrɛ atiefoɔ ne adɔfoɔ ne ɛkyena bi nti ɛkyena ne yɛ papa ɛde ma yɛn nwene na nkuante nipa bi yɛne ne bɛdi yɛne ne bɛsan wɔ asase so biara no wɔkyena bi nti yɛne ne ne yie my lady meda ase pii nso me da ase Nicholas Asante akuya ditwa kende di Jennifer Arthur kende di akuya ditwa Nicholas Asante Jennifer Arthur Ej Abigail Lion Rock Sheriff Abrantipana na J Johnson and so ewo ebi Peter Danso Anita Boateng Danny Land Ventures Nana Ma Kobi Ekwokon Ernestina Ba Kusafo Hajia Jinyame and so Pizarro Classic Baba Nana na Afimensa and so ejinamu Sompa FM Yadamase papa Facebook for Hana Arthur Offset State ya mobo echiri domo ama bibia nso etimi akọ enkan therefore enti ne kwasem asem we issue kese a ebeto mu wo mi ankasa mebusuam na me maame wo tipa truck was a truck kese miensa na odi tu anwane abo we kurase tami wo fa so nyame ya na do mame na natemle gold demand ne kakra wo nsem to start se wo si ekurase da no ana o kache mame se efie ni fie sika no bekwa abonten de fa anwea trip maako miensa fa bra me maame a charge me wo fa gisika ba ko bia sika miensa ni sika kama okwa yɛnyina yɛ tie Sompa anwaka baako obehwe wegu ya na obehwe wegu na obehwe nti anwaka baako no o tie miensa mo fa ba no se akuya na anwea no ho se mpacho enie na so anwea wo de nduru half trip kra o se dabi eno ano no yo mo fa nkasa eno no asa fa ekire koto ka baako be gu ho
nenge say me maame esisi no enu nti me maame wudu baako no fa ya mo nipa akokora enso nka nsem obi na nsem obi opportunity won ma ko beboa bi ko no aboaboa me maame nuanom ne me nua memanom me wo fanom ebi wo abrochire ebi wo Ghana hanom mo ye adwuma isi jack fa kesa a ka sabi u ka no so ka me maame ye ma so ke benya opportunity ana anua trip miensa obehwia ma Sompa FM chemu miensa ba ko chemiensa de maame wo fanto enu nti me go fa ne ye to kwanta na da eyesi ya yebu akonta wie yebebu akonta na yebu akonta wie na wode betu dwa no ena o kire mu yawa ewo ni mu ewo yen ye maame afem etifiri wo no eme ye yeni efiri ye wo fa no so because osi ye maame nti ontimi moa ye da eti obi ankobo ne bra ne ye gumu a ye bo blanka krakren eti we fa wo ya desua enin wudanim edan ya plastem ya tomutais ekunya papa ne wo manin ema kobra ne nkonkote emfane san ko reginim susu ton susu gu n'anim ase na ahwe bibi ntino enu ntino de wo hawo kase bebreo miss hadi we ntino ema metotom ne ma wo fie a ana mantam wo metotom yie pa because mini baby a me ba ebekwa akopie eti mesere yetifo yahwefo yenyina ye Sompa minti no ampa enokre akonto nyina betimasi wo maame ana papa betima yade bi ebetimi de waye edo kopia kontu makontu no obi na beso mu apagya akwadwo pipesa ma wo obi si na betima so won se wo airport wo afo plane etie ma enti no enye papa o papa enti efie wei la betrem kwa ye nye wo hwe temesere ye nyina yinsum na emudu bebo e pa male dupachom das yari si unti e ba ne bia homa na tum na wonso de unti wonso aba be kire de amaye feto mo pate clinic enro enketua Prophetess Elizabeth tu ya de ni na oni mo de etimesire wo sisi ya de wa ye funu no nya ye funu kura bamu yi asai woni efura wani wachia o se adrokitu e fa sha utekrema na se wawie enkraso tu mantie ku bogo so American House o ye adwuma fridwada ko pememenda Sompa FM 244 583 859 Mama Faith obo Herbal and medical research center adumenu obo Herbal utibo kinki ani ye hone ye dwane akọ ye adwuma kakra bia no abre utimi nkọ ojabro so nana honhon abeti ehwai atukuro diabetes stroke eni ni ne bra o sande preka se kwa da kwamu abomumu na abowa wo jawe ovarian cyst enchiri 0249761508 na ono so ede a wode eboa na oso aboa wo TIME time pebina no malaria fe entoto muade omfele ade ka ho bi wapo so ayo hojo na te kakra no abre time Herbal tunsa wasa wadwiba koza Napoli esaso matenka mabemeda na so ba atamfo ba o ya de nyina da dwane spinal cord eno de otu ase o masaje o yi na de agidi pa ye funwi ekuro kase diabetes di kuro bia betua so a sister obemia ayo 0244988004 chamfo bana ya de nyina bedwane Leicester Ghana amoasi o yankase pad ya sanitary pad ya wo extra long to bito flow overflow minty na sopi ka hone si bag ya shem krama bia panchila ne sia ebebo yo 0302235295 we ye Ghana growth pedwuma ye abrante ni ababawa fie no odunum kopema fa phone no je number no wanam TVET san dwuma bi so mo wadwuma no so be 0308 255-775 tete natural spices eno ne ye die ne ya bre o se enchini this passes bia ma ye yare toto artificial colors bia nim so special natural spices ka Sompa FM wadwane ho a uti taste colander tete no eno na ye mpani fo ne adwane garlic rosemary ko bi kira kwan ye be di bro nya wa ye kama we 100% natural 0245580957 give us P capsules give us me secret
Kopepe bi nanom na moa. Premature ejaculation. Eno de ebo ma nipadua ne was rashes around vagina orifice. Rashes around the genitals. Unsuari. Eno de eba jo so atadua mu yo ya. Give us it. Give us go caps to try and ya de. Sakoni pinu bom. Na entu ya de na tenten give us about me sabetu malaria join the typhoid. Na fa GC me shan ne caps no. Ne tu anam saya de ni. 0543222470. Mama's choice. Didier. Mama's choice. Didier Gani fufu mix ya mackerel. Palm cream. This time the idayo. Premium gari. Fufu benya. Gary and smoke womb and Kate will be beer. Area Usukwa now. Come on. 0244-254-202. Where your lymphi? Lymphi. Was say what is the first so the mark of 19 countries. No, Africa. Go for so. Who are US? Who are UK? Or Canada, Wamodia South the Lympha, the number no, Besend Sika, my code, promo code near Sompa, but key point in way. See, way a 0 transactions, 3 bone 2, Umpeya, dear pain, and I will pay Piwak 3P garlic missa. Why I know whom with the drew so quack today. So Sano Nayo Titi, yes, you and Teshewa, high blood pressure, new booster, 0248-928-824. Golden Dior Feminine Wash. Golden Dior. December make your lavender, your yasmin, your aloe vera, your centella, your lemon, and mint. Tobacco, and now Pedumo 0544-198043 and Kratue FD4. Jetum say, yeah. Spanish 3 power. I say anti-aging. Can you now one a baby? Baby corona review. I don't know to our Spanish garlic mixture. A bomb and capsules. Na a mania when you're cold. Garlic mixture. Bomodin say Ubeko. Baby to Nubia 0266 114111. Janko Manaso. Na yangofa ye course with 0554-931-920-0548-931-931 wunti uni obi batia susu jojo no wukuba sister Vida immense chemicals techimai sister Vida ngami be shirawo Vida jedu Trinity Presby ni nuano mo mani kuma watete nkura mi anyini efe ni akwame ni wo mo aka ho oh ngami shira sister Vida. Hello. Hello, Nini. Yajo, yatetema. Yaka sache mema. Awini ni Pizarro ni go Kinkers. Yanko Pizarro. Oba go intake barber shop wa police station dan chepe. Ya bie mo bi bie to do adi. Na awini ni wunti kasa mo duyi na wa bosanga so. Na ene wa makai makusendi. Ya bra na me ko senior high school. Na school ni di me da to baby. Na me headmaster na sabre so kwa ko school we dey student ya ko je admission udi tia part payment na waji books actually no be tia for so ho dey so be tia ni na we na ho dey so tia half na tia half so na be ni say ye be ma books ene ne ma bi akaka ho na me do me corona no sa ni me bi enti man ko di school ni bi tia 200 series we na 400 ana ni ko school 92 from 3 e baba tro and you can register. And the headmaster where was say, Shama go fat 200 cities now, mamma, so on phone some man in your man. My farmer so now you better register me. I feel now I had them. And in the staff office women, I will be a patch of money. Must say in Jessie. I said, the woman in a mission. You buy the same year. Look up a purpose here. Now I'm about it here. And in the going the money now, this year the buyer. With the buyer, and near man as what the man. Cadigan and near my count and the demon now. And also, Obebai was a sign of Manoswasa. In the books, many among Kitibia, a cajon or the mom. Ekisanka, Wanyasa, Anasanka, Oma Mia, Chopa, Meparutia,
and may headmaster no pension out to see. It is a way Sadi way and let me dear and national dear bay won't keep it is chubby, some back and I merely move a team of Jumabinese, a Cobase, put on a Kaise, as soon as you been here, a bad day. Joe and yes, who would be got it, headmaster, dear, now you, in teaching per se, or Tinabia 70, and a doctor, could do any jam or any desire and think as Macau. Yeah, that's it. Hello. Hello. Me pacho ya tetema. Sompa FM. Yo, would you hear you? Class Sompa FM. Me pacho mentie hu TV ni so yeti o kasa. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon pacho wudi. Mama me apomwe. Erade adum. Wait a minute, voice back. Why? Voice back. What are you shop? You what do case ba de be ya no ama. Can I say because I'm talking there for me. Yo. The sir didn't know. Remember Adam for be a fin on the coba. I have me to coffee. Remember me him. Oh. Now Mamma say. Mamma me ko say. About Benedict, I didn't know more to get it for. Mammy and the tail or the man for what I say now. But son and chain now so called for bonnet in the bra. But the buy no, I didn't want me down for this year, me, mammy. When to answer, I know some Spanish shit. You see, I'm not say, the year I made the bedroom. The Sanka and Colana, mamma, no, our woman. We need them and a woman here to ma. The mamma said, and nothing and a down for the IND. I know your bed. You feel some Colano near me. But I am more about no more common talk. But the mamma so say, and now you're listening. If I'm to one Colano. You. I didn't mamma topic in the one and I'm a bad time. Not a motion your papa, but I say. Yada say adisham water di mutie no radio 360. Yada must say my phone na manager yada must hello. Hello, good afternoon. Afternoon Pacho Udi. FM. Yo. The Western region. That's very hard. Now you know, the Western region. Yeti o waja. I'm sure papa. I'm more open. Into an amount of no more. Amen. Yeah, the only action in the family. Oh my nama. Your bread was actually. Into nama. I'm my need the airport. Actually, about 20 p. was actually there. But you see, one more is the one banner on the middle one part. As soon as I started in kind of and I got some of the other one. As soon as I can hear the bar, so when you start putting your gun out, you can quite a half. Don't care actually. Don't care we see. The patient may be the 2 parts so they next time to on Canada. Next saw the coupon bomb, and took a teacher who cannot see. We see share the action and push a baby one share. Stop with you. Shannon, I can go out and and mark it. You know what you go out and send them. If you know that the post night, that's the other question for the info. So then I could take you Baba. But money, and we show on bomb and that's it. Yes, you had say hello. Good afternoon. Afternoon, Jardine, baby, I can say free. But the people who can say, I could go so you ask me. You into a Jaffrey. And I'm about to panic, make your moody. I think it is not about it. My car, my city, that is school wrong. After I go to school, come and how I did. The car can not let me yell power by Bobia. And the other year, I know I didn't need. If you think about saying, why now I didn't be? What you see. That's not a one start from party. I think I've already been set on your try. I always say, that's what we need. Madam. And the more come out and I put some new Sompa FM. Hello. Hello. Pacho Udi and you. Hello. Udi. Pacho is a chanting. It's a craft. You are just ante. What are my NTO? Pacho was almost there. You're giving me. It's when you say something. Yet, Kaja Sante Casa.
But you, I saw okay, it's a back, in fact, meeting me be a man in the age. And in the age, man, and you never cover you. And in the cover, you know, the banner or no, in fact, crown piano. And the Shara, with you cover the and then after I know I'm a fan of him. Only of him is here. Yes, You want some more Canada. The whole cream. Yo. See them was it. I mean, want to check out more to check. Yes, you I mean, hello. Hello. One. Hello. Hello. Pacho Udi. Hello. Hello, Udi. Pacho, good afternoon. Afternoon. Pacho, good afternoon. Afternoon. Pacho, because I see you. Yentiu. Pacho, friend me guys. You, yentiu. Pacho, friend me guys. Madam, Jauna uti any TV ne sona kasa why? Hello. Pacho, friend me guys. Hello. Yes, friend me Susie because I see a chimney. Yo, about buying you. Sompa FM. You see, I saw my more candy no crack. Yes, friend me Susie because I see a chimney. Okay. Yo. Asam unkino and I'm person that can watch some crack. Yes, yo, Casa. That asam unkino, ama maybe a dear Udimaki when Kimia show us to be an headmaster. Oh. When Kimia show us to be a Patoa. One fee. And one, no. Yes, I move. They can't also. If you be a wound, and the Baba Pejuma, and Webby. Wait me and farm one. No, come on, no, to never be now. I want to be to say, the Evapedia means the Abbott also. Yeah, dear. No, and Penny Grove will move to say, or if you cool, beautiful. If you so never to an assault, no studies of my now come. Said there will be two bubble beer. Okay, Juma, one shot so no matter from Bonnie and why you see, or ma, a planet Juman. Meaning, say, if you are there to two, and for some quiet to be see, the pay Juma, one farmer into an also back into one farmer, about some of that. Yes, so yeah, that was CNT. Hello? Hello, but good afternoon. Afternoon, Jardine, baby, I can say free. But I just put in person, I can say free. Yentiu. I'm a fashion video. If I shall didn't show up, Mama. Since so bad, some family, a kind of room door. Medase. Me do it through social media. Singing, my kind of navy, or topic, and I shall know a day. Sompa FM. And in the probability, feeling the probability, Juma. A Jumana, ye, a funny say, the panesibio. Didn't you say on Fata? Now, so you're funny say. A Jumani bit me, a giant, and permit me as a 10-year work with your baby. Not a quack and semi bray, and tea. The Mekan so be ready in the Bishia was our sister, yan in the panel in the year. Send a bear that she be for she baby. Yes, you been ya, that's what do away in town. That's already sharper. And I say, so, Oba, ye last one, nothing. Hello? Hello? When I try to do baby, I can say free. Ade, not as watching. Ade, traffic. Traffic, I'll be coming. Eh, serious, man, tell me, baby, I say, Menanse, Miss African, and Menanse. Kafra, Nkawampa, Antina won't mean Kafra and Quay. Oh, you're my Ghana for a cover, and I am one. Your mama, I am from Rasa and Samantha. Kafla. Cause what time the Canadian Kawaya Shiegu. Tuna Mabodi later to some. Sure, Madame, I say. I'm Sompa 93.1.
Meboa. Give us the same crowfoot do one dance you. Omo frɛ ni give us yet see kotobi. Obi say mi sisi echi ni ade. Omo aboa papa pama. Yenso aye tissue ni so no say. Omo di adanse sa na ma yenso ye ni age. Se be ye ni company papas abebri no etu anamo. Say the wa relax kakra. Yenko. Na me say me more in common family within the next 10 minutes na pomodin passion kon a wo pe no yakopon na me so na won say ti me aka ne fine pa Sompa FM num wo dwa so emu mienu titu ene ne wo ba bebo ho enkomo ye bedin komo de afa give us herbal mixture dry eboa na ene to malaria typhoid na afa join this ase e dey free woni pedie ne mo sanso na afa beboa serve as immune booster and so e dey ama woni pedie no sanso na afa dey say give us P capsules and afa give us capsules and so eboane ne amaman woni pedie ne mu sisie ne mu wona wanani so eye won hini nyina no ebetimi and so aboane etu ne nyina ase and so they free woni pedie ntimi straw sa wutien our commercial care ma me straw fine number friend na ne amon come on 0543 222 470 0543 222 470 na once what many and abon common up with passion kon wo pen on yakopon na me so na wonsa and so timi aka na fine pa de bia meka say givers ye ba mfe bebra atwam and ma me no dey akoma so ya say ye boa na and a sense of urgency a sense of proactiveness atimi akwahwo ye mpese ya ahodo a e bani pedua no so no be yi me no be nya kany problem na o hwe ana so ogi ayarisa na hokeka no hwo na so nipa na immune system e ba foma na simple yare ahodo ye no timi sa no onye bia aya na oyiyi manam so gidi se me no de entimi anya na hwe wan hwe ya de odwen se enku no eno enso na be de be kun wi no esan so de free hono ma yes medically and as clinically ya chọ ne ma hodo asebio emwa woni pedua no no abomoden atwon ho de afri ho ebi hono ma onim ebi so hono ma onim na ya na agenda eye de onim kra na so kwaso eye na de sunsun so boni ebre woni pedua nti ento adu ne keke sene ebe ya ene okoto ya adu ne bi na udi digdwuma adu na hoden pa no won so betimi ahu se de esetie de bia meka so ma bia call political instability mentem ho ase mentokwan ketenkete ene akese nyina no se de police for na won mentimi anso anu the last point of kwa obi ashro eye ma soldier for sanso na immune system no mana simple ni pedua no emu no de yare bia ashro eye asoja for a wonom eye te se asrafo enso wo ni pedua ntene onom give us herbal mixture dran tontom da ho no na eboa na eko atia yare bia ene beba woni pedua ne mu na ene ababeko de atia woni pedua ne de bia meka so bi honom an immune system no eni honom kranka ya na mse wo honom na so aya redundant dwumadi ashonko a wo se etimi di no enya de sese bi etimi ya de ben edi ne sa na ya de se immune system no ya woni pedua kwa ana se component how do I ekabo mansa na wanya de fe ne se a complete healthy immune system inti ene onum give us a drone na sa akwa na bi ti se white blood cell bone marrow no complement system no mananya hoden shonko na dwumadi etitru pa nyankopon de show immune system ne sa fe ne se recognition and identification of diseases and infections atimi aboa na aye enso atimi adini and am so bi ho na mo be yare ache ubon se over time ono munu ahodo pi na so yare no ntimi enko eyedi ntia and am say na immune system no ntimi en identify yare no enko into ase ntimi so onum give us herbal mixture dra entontom da ho na beboa na recognition and identification atimi aye na yare ahodo bia no akon enso e de afri ho no mesho kind of no to say baby eton no bia wo man Ghana mun titun herbal shops ahodo no kwan sister say ope give us herbal mixture ma foforo bia ni give us de ni pe ana simple diguma te say give us a mesra man Jesus te na age give us yen product na be frey on 0543 222 470 0543 222 470 na once watimi ni na bon kama na pomode passion kon yakopon na me nso na won say timi aka malaria yare ni to ase e dey afri woni pedem de bia meka say ya 1500 species of mosquito na kwan ben so na malaria yare na fa so eba ya wo stage ba ko edikan eye efin the more na eye efin efin e pan tontom nti enei efin na e pan tontom na tontom eba system ni mu no na tontom na area no na wono mo brain malaria na female anopheles mosquito out of 3500
different kinds of mosquito no one no mo de yare fe ne sa malaria yare no enso de ba e de ntina entontom oba ebeka wo ne o de plasmodium parasite mo wane de agu ni pedem na wa twen moja ni ngina yetia wanam so be hia wo moja e de ato ne nkosua ne nkosua no so ye ono ankasa ne nsa so entontom na ebe na wono makoso a multiply number na wono ma we yache nti all African country they declare one malaria free Ghana yen ka ho be da so eko nti nei e bia ye fin na mana bro so apan tontom ama ene tontom e we yen nam so ama wanya malaria one ante kakra bi na wabre opai eye fita wabra yendu sabio eye epebre mu wapono waposo na eye wo ya we na e bon kai ya mo ho se no kra wanya de fe ne sa malaria ya re ni bi anso ewo woni pedem te mesra gia number fraying na ene ene mo enkomo na pe givers herbal mixture do ni bi efedi juma be frɛ on 0543 222 470 0543 222 470 na watimi ene en abon komana pomodem pano when setimi aka time for the area na etu ase de bia meka se salmonella typhi wonom ye moa wa wonom de time for the area no eba nsu ahodwa ye treaty na afen so ene nnuane ahodwa ho ente na emmoa moa wo ma ekoni pedua ni ti de bia givers ye kasa wo behia se ansa na wo bedidi no ana se wanu aduane empo awi apese woti bidi no bomaden na hwese ne aduane no hiti atibia ne heating rate no wo hwo na po se wonno ana foforo boiling rate no washo and nsu ahodo abenum bia no make sure say ne sense when mo bia enso enim enam say bi ewo mu a Sompa FM de your friend is a typhoid mo wani bi enso ewo woni pedue ni na World Health Organization data wonom amenya wa 2019 enso mu ne say omo sini pa won do 9 million ayare e de fi yare friend is a typhoid area no mu 110,000 afi bi ewu nti some figures we chair say I say yare no is on the rise na eyehu e de ma ye ni pedia nti me so men compromise on your health pe givers herbal mixture adro ye tumra na ya kire osie ye kire yare no kofa by na ene ya recommend givers herbal mixture adro no na ye de ama na so watimi abobobi na wanom bene na pomodem passionko atimi ama wanya kan na channel say ba bi eto nro bia e wo oman Ghana mu ni titru and herbal shops ahodo no kwa insist say o pe givers herbal mixture dra ntontom eda ho ye ma afoforo bia mesra manje kwane by shop ne kope original givers herbal mixture dro ni bi na enom Samson I joined us ebetu ase de free woni pede enom gia number free on 0543 222 470 0543 222 470 na want to wait mini anabon komana pomodin passion kon yakopon na mienso na wonsa atimi aka no kroje pa ka na se number na me de atudwa no esa eye WhatsApp number ya wrap up would give us P capsules na co capsules aboa na koko ni amama ye woni pedie ni mini sisi ni nyina no atimi aboa apia ni nyina e de afi ho no mema award ya fani say rectal dysfunction o bema yo ntimi emfa eni dwuma e ma wona tenka seme kofom ni nyina wonya bi anom na eboa na yisa ha ni nyina e de afi ho no na wonyam acting nyina no give us P capsules na co capsules and so ebetimi aboa na wanya apomodem pa friend finally on 0543 222 470 0543 222 470 na apomodin passion kon na kopon nam yen so na on say timi aka ba bia to nro bia wo man Ghana ma titru and Herbal shops ahodo no kwa insist say o pe givers yen product ni bia ma foforo bia mesra manje gia number on 0543 222 470 0543 222 470 Madam Asi Papa baba you ya grace is o chia me babla ki o hai o so pe wasempa wa me betra konyanim na e hwede be nya de nya me de kwan nya me de be fa so ni mu mai case number 1 abrewana abrofudinsa Sabina Sabana akun ayo adena papa koko krachi papa Sabana akun ya ye friend say mama wo ye complainant respondents ya mama ye friend say mama he no free buy teacher nkwanta Kenya ase respondent ne ye gifty sister gifty wono so he no wo teacher nkwanta Kenya ase kwa order in court. Wow, Miss Sabana. Now, what is able? Ya wa Bible, Korabi before Kosi Ashinapo,
anybody ade he na apɛ bacha mpe bible ko he asɔre ye romani yo aseda nka nyame o ti aseda mmɔ pagya kɔsoro wo me bodi eye me sabai na ko kura me bible yi nkita me bible sasɛm a me bɛkai sasɛm a me bɛkai me ni tro no korɛ onyame boa me oda ino Maria ama ya omunyum ne baako mekuefo onyum no ana Sompa FM Maria to enuma ye ni baache wai baache onenye de Amen onenye de e kafra asembe na ade abeda oba baache asoma mli abeda mu ni se Baby, I'm ready. I'm tea. Yeah, man, so kakra. I'm ready. I'm tea. Cementia. I'm ranting, you know, baby, will be a one. Now, many bema be way. Ah, young woman, so. And my name and my one and cook. I'm phoning in any man. Young walk of Peter Swede in a punch. 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540 311 311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, middle. Now then, I want to why stiff for Sano. Hey, on no quanono, Jama wa bre. Akos, send your men, send him in a much tremeno, a moye titi, means me pon sorry. Who name one? And me free don't buy and I'm a Sompa FM. 3P garlic mixture ba. Ain't Numbian fan wakoda. Me who yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Emma moja edu mofusane no. Eche natural garlic papebi. Any idea? Aha. Now no madam Fukofimpo catch me say he work natural hair for be drobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojene waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebejane se hu. Edro yi enya mapemfo ema wo ma no fo. Anasa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops any herbal shops Fred P work e was 024-89-288-24 and 020-100-0021. Destiny.
Ubenya Prekese powder to Kingswalk Herbal, ni Heroes Herbal, Accra, Okesi Drug Lane, Denny Herbal, Kumasi, Mensa, Takrade, Mose Pharmacy, ni Greenlight Pharmacy, Sunyane, Cash and Curry Supermarket, Asantwa Herbal, near Bibidro Depot, Techiman, Sewa Herbal, Mampong, to form for 0550 19 15 14. Prekese powder, Duane Sanye Drew, FD Asosha Sankra to Mwajiatum. Yay! So for mommy, and that you I just attend for. One woman for that for. Any the onion fear do me. FDA Aji Edwadi Nkratoi Atum. Hello, Ghana for. Fifty over in a cassay. Do much idea. Then so say you're shrink. It's a person who else so this year be said or shrink. Reality show, yet your back. What funny dinner be seen here? Dear talents now, say you too. Ram me down to yes, my brother. Oh, baby girl. Sompa FM. And for say, such as dear Penmoja the Drum, that didn't show for. And I said, it's the show piano. Then person can say, brother, pick your form. I was Sompa Radio. And I said, Sompa TV. Now, name baby, first prize pay we need a brand new car. Second prize here then. Fly away, Accra, Dubai. Third prize, 10,000 Ghana cedis. Old currency, 100 million. Oh my God! Pacho, Opasa, or sponsor program media, and as a partner program media, SL Fenambe 024 921 6952. Hello, me dey grow fine. Wanu mu ato, ntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na echre se, yariye ewura woni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahwoni nu a ewo ni pedua nimu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wanu mutu, enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje, emeni pedua no nuani nuro. Ma wotumi didi grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy ne bia
yeton ebibidru se wo pene dodo mu etua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo nin kwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkratso yi atum. Mama's Choice, your favorite. See what the bros Mama's Choice macro. But the bon coin de be now just the divvy no one propose mamma Nebekesha. For my dear mamma. Hey, ma. Oh my god, I love this. Mama's Choice macro. I'm not queen why you show my son's why there. It's a make a true. Now they're quiet. Mama's Choice, your favorite. Who baby sa? Bia pebia ni amapa wode ye duampa. Eno ni Mama's Choice na papa. Who baby sa? Mama's Choice, your favorite. Who baby sa? FDA agi edwedie nkratwe atumu. Abusiafo, emamwatena seba ene special edition so. Eya mansan delay ni. Yeka obi a waje ni din krom ha. UK, USA, ena Canada fo nyina so asan gina tumpreko pa. Eya me guesti. Ewiase afa na nyina ono ena ne exchange rate eya unbeatable. Na ne bibia so ye hwim. Sima kuma bi na wonsa kan obi bia aba account mu direct na sanso akomo wallet mu straight. Seba animonyam mu eba ayemuyemu a me guesti na number 1. Esanse ne policy ba ko pa ye zero transfer fees on all international transactions. Osanso ye nipachichiwa Bank of Ghana agina tumprekope. Obi bisa se why and obefia air bonus samrani. The one, the only Lemfi. Chewodo for UK, US, and Canada. Don't download the Lemfi app no Play Store and App Store CCR. Efira, my wife knew. Menene na baba trefia. Akia, mi fira knew. O wife no ho afa pa. Me da se. Na won maduane ye de. Ne nsa no bo. She, Efira, me nsa no bo papa. Ene obetu trefia. Efia fo manya tipa tomato mix. E di yes stew e bon kwan a. Jai. Hey, Efira, se wo krom. Wonim tipa tomato mix. Bi di bia ba ware ase why. Me popo bia moadi bi. So tipa tomato mix. Said ye e ma aduane e special nti. Me now for marima at down when you know that say one for being aduane. That's some kito. Oba the tipa tomato mix. Aduane na wa ho ho kra bedibia. Etu wanim tipa tomato mix. Say aduane pa enya pomudin hia wo dia. Enya hwe say wuri bi beye wo aduane. Enya sa ebo no so da form ebuga na dwaso. Upedodo afre 0203 403 400. Tipa tomato mix. Taste happiness. FDA agi edwedie nkra so yatum. Abusiafo emaye ho akwaba difo mpacho mama mi a ugusa tentra ha mama sisia madamo kremo bra na enso to na house mpacho madam jina ho MCA mon capture mama ne mama abi kacho emra ho ba no sremu bra madam bra da bi yankata nanim bra mo hwe ye client na any comote na onkoni baby na enye mo madam it is say as a good making it is say pachana yo edia na yo pachana me to bread otopano pachai na jani shimi na imu ba shimi na mi dani mi hu ejabia edamachi ntiade be chinu na ina ni nyina Sompa FM na edo mi ko hospital a doctor ya mi na no pressure 2 times ono kasa ya sta brain no say na fa ya be before pachai ya chinsa pre tenne ma itwa onan pachai obi a wotopano pachai mi wan apprentice for 13 omo nyina wi asini omo nyina wi ko je fra o say pachai fi say na my mommy TV Valanda isu be 3 days me baby out ho ti say see aye boy commercial see me call office
me hu de ka me na me call no na me simma what tra ha be 3 days di asem e no se wapira na wobepammoa na unfortunately yenso ye dofo bi wa America anopa ya na ofrem ya ompese me boni din dis ka bi bra me se obi ba no wo mo bo a me mani bi na wo fanko e bibi ene se ma frɛ na bai fu se na eti na che se wo ka wo ye obi a wo ye waduma tie sompa na kunwe bacho me ne bi waka baby wo ye kunafo nso waja nkwada ase bacho me no kafra wate bacho mate panu jashe wo keke no bacho nkramofo nso so baye wo musa ala komedu nso se baye wo yo nti eche sika na eche ne kakrakra unu bi nso beba nti udie 2000 ena me dey man wate cause me bisa so pese wo ye bibi kakra ante polo na fama no na nipa no de baaye no bompa ye ma no se wo nyame e ma de wo ye bia anye yi wate aha ka bibi kire nipa no de scan bre aduma bia mo ya nyame fam komanim nipa na odi scan bre wo no na hira no na odi scan bre nyame ma no ko nanim nyame ka no ho peni nyame fa no santo no so aduma wo ya bia Sompa FM nyame ma na honde so na ska wo so amaji mamba se me be dada ma ko di scan no ahonchir na cheme akwam kura komi eto ha na akwam demina ira ho kami ma stress ma medua no kura kobu ewo dwom na masa ko wel dia mami se ska maji bompa yengu so mami anu so me fan kwa ya depa nye se me do ko ye ska me de ska no ko yare ana se me do ko dimanum se dia mi chinche bre me consider bi ko no mami ade na obehwe mi sa na makasa ma feri wade mami kura na mi su timisu mi pese me fa nkoye kakra na matana fa ko na minya kakra di erade bi shira so ama wate ma ne waye Bible say ne wo hunu mo broni mo bon wo de afam awurade nyina ye tie so ba wo ye na dwuma na wo free na koma mu kasam sei ahomete ye nyankopon obehira tirimu popia nti wo ye saade we no awie ye yi apae so nyame asem ye no kredia wo ma na hira emre wo na de bia watimi ayi bia ma mobroni ameria rade nkan ho ate meja okwan ye ko wa betena ha chedo yo eja ko dom ma me sabana ayo kasa wo se de na aba o me abacha on se ni ba ma bi na wo ye ma me sabana na so agigi ada konwa mu yi wo me ni ba ma bi na wo ye ba ma bi sei nya oku wa nya me ho ade mu chese mu nyina mere wa na me na wo ba ko eja onu anu o yire ko troso ona ko twempra kakra wa wo me FM ena me na wo ba ko esa wo wa na yire na an ko twempna emmo ene na wo ba ko eja wo ja kola no to mi so mi ana mhwe ma dia na wo kwa buruchi boga wo kwa buruchi no na me to squat ade wodwom nti o ye no passport o ha mi o ha no abase ni sika nso nti mani pino panso so na me dia man o ye passport ni wi am ti ani se awale fufuro de no kwa buruchi na jam de me tira me pembe bi tirae nti na me ne me sister bi da neti na che no no me ya kaskasa basa ana me ba no be ka chere mse sata nu wanyini mo be ka chere mse ndi papa brenis ka bi mani de sifi na yewie na boys bi na timti memra no nya ba ko ma me na ntinam na mti ti obeye ba ko ma me na ntinam na boys ti na ka me nkwa ana na wo paase ne ba obaka chi me ukuni wo faase me kunu wo faase ne nua ba ne ba ana ye na ifuro na mkache ensa menkwa na metie nti omra na ye ntina ina ja obama ye tina me na mnu aduane ni oni kunu nyina de ye bibia afi sister bi betra efio oni kunu
Tidako press or by no. Or frame me, Nam Coy was say, Sister Numpra, the coil sister could a prayer opera. Nam says, Sister in a pray. None your one any dear Cascasa and Tocasa Anam de. Mija one am Coshe me dem. If you want them, Minodia FM. Only Kunina, Minodia, and where you are my. One better, I'm Minodia and no Muji. After Minodia, it's Sua Omuni. Beman the Bijina Subo. Nam no Muji. After Minodia, Omuni, Radicase, I would do it. What Miss Abana Nasso Primen, Brescia Coco, and Baby Mabawa Brescia. Hey, oh, Mr. Ban. Emma. Yeah, so is to pay. Madame Pastor, we more fian come shadem. Now, mini TV. I say a man can do so radio until radio in China meeting. You, Casse. Ain't he? Michadem, I paid ye. Oh, my, someone make a crack. After the woman Casami who be Yanwayaka, woman in Mayaka, woman who so be Casami who cry now, woman in Pacrayaka. Oh, now when on by a Miami fool by him be a fool, new queen, how much you for Majaya for Nama home. Until maybe I'm done. Now, Kunu says, oh, that's what one is well. It's if you know the Jahway. My 1 year penny and 1 night, and Colano. Me no free muna ka me. And me de na ka ho. To achicha dana ma wo. Why? Wa ma obi ahwe. Na wo fa se fo ni na betena fie. Me ko fa no betena fie ho no. Ono no so akofa onu abetena ho no. Nti ba wo ba na metimu. Wo ba no wo no ma pa no ne wo ba akope. Ba akope. To ba ba ako. Aha me ami wo ma me ensa dada. Aha. To onu ka ho. Nti eti a wuti fie ho no de wo ba no na chese ne papa fie. E na wo Sompa FM. Na wo ba no de onti hobi. Aha, oni onti hobi. Nti afa de me ye obi a me ne be kasa bia do me ne pakra ya ka. Nti mdie fo no ma wo no ba bi kakra na mde bodi asisi. Ba bi kakra na mde bodi asisi no. Enra me ko e na wo de bodi akusisi entemu. Na mse efo kakra ka amaji meja ya mamu. Ba bi kakra ya mde me bodi asisi so. Wasa de bodi abisisi nchen. Onde me de tokwa. Na mso me be ba bedam. Asem na ani. Bodi Boluba. Mami Sabana. Ejaba. Kasa. Hey, ankwashani. Maruba ne ya dodo sei wo me. Wo se? Maruba ne ya hodo dodo sei. Me de no. Me ensape. Eno di bia be hihentemo. Efo kakra. Na fe so mo sane wo konto so. Ti am wani nkafie. Oh, no mo so ade no mo yes. Oni ni kunu kwa o. O de mo be fie ho anka bo hu de o mo ye. Ejaba. O me te fie o bu te. Bro ba ko kwa. Ejaba ma me abru anti. Mi kan kasi. Eno mo de nto ba wo che da ne hu nyina. We ye dam shit case. Mami Sabana no. Asem ne. Hey! More by me and said, "I bet TV so." I did some of the Ghana. Hey, Papa, Kasha, Sompa Nkomo. And now you're the chair. Ever free Dr. Ba, I say, Ediama, Ubi our Uti. Nkomo, Esho Bibiara. And now every year, da for I Nkomo, I am a minu. And now Dr. Ba say, ya dear, baby, I open so ya dear, Sabi, if you was so, Emma, ya dear, Neko, Emma, FM. And no, Dr. Ba, it is over dear in our channel. So, no one will have one dear Mwenya, Auto Mwenya, Nado, ya dear Bobo, Dr. Ba say, ya. Wonso ya dear, be through, so I'm a wonso could dear dance in Ibi. And now, dear, a was so we yan the pass, see, I'm no say, Dr. Ba number, Mr. Factual Gubabi. And canena near church or number ni date good down. Mimi date ira yen every day chogo a bugu yanam date. A ira ya me be Mr. Fogu Bible na ye de kwa heavy ni mu chogum said ye be ya dear beer becano. What do we ni be chere Dr. Bao near her ama ho ato. Your number no 0244
988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 Dr. Ban number ye didi dwuma ewe aso ye ho no eni na obi o he TV de numbers na ba ye miensa ni nyina obetimi afre ba akoka ho obetimi afre ni nyina ama yetie wu na ya ma wo do yade na aba hwe enam ni wudi nkumo so hwe Dr. Ban pese obesa ho yade ya de sabia ho kumase aye kasa free ye wo kumase atonsu agogo kumase atonsu agogo abaya si hospital bi wa atonsu agogo na chi ana Dr. Ban ewo afa wutwam na do ani kire enkran so a na say yade bi account na say wo pe Dr. Ban ba be sa ho yade a ye was Spinters Road 18 junction Spinters Road 18 junction eho enso ubehu Dr. Ban eho enamini udi nkoma na edi Sompa FM ebiase nyankopon bo bia wo wade anipa dasani bia wotimi ye enti ya hye ne nso se no ma bi ho na Dr. Ban ka ne da bi e kan da bi a eya gitum na fa yate ne bra ne ehwew Dr. Ban ade pa obi biara wo kroma wo Ghana ha wa buruchire edinim Dr. Ban agini die ehunu se wedie umfa na fichire no eno ye nipadua wudompe ene okase hwe da bia ya ne edi ho nkomo aka kirewa eye tie ne ye nipa dompe ana ne kase eho ka emenipadua no utosini utosini fi se nipa no wonai kura wo de benante na ye kase na wo de ko se sebe wo kase no wo kase ekimu a wo se waka dem na nante ho aye dia ma hwe enipa obetimi ato abase ye ni nyina ye odompe obi a ne nsam abu obi ano ana kase no waka bia be wo se ne nsa no ba ko na ho aka na da no ho se sulo ontimi nya no hwe eno eche se enipadua wodompe no kase ne ho hia emeni pedia no enti abre bia ye wo kase ade akase timi ye woni pada sani bia mu enti na me ne wo kase obi na chi kase ebetimi amana bubu aguo a wontimi nsole nante enye kase na bia enu bia fi se nyankopon de kase ne hye nipa achi se me nipa ntimi nante na wontene enti abre bia yade bebo wo chi kase na be woni pada sani se be se wachia kakra no na chese na chi kase no yade no hawa bam enti na me ne wudi nkomo ebia wanya nkwanhia bi accident bi asi accident e bebre obi fanta accident ye ka mu da bi ufiri wo dan mo tehwe a wanya nkwanhia ukwo wa fom na upira wanya nkwanhia enkwanhia ye ba bi bebre enti manya wadwiri bebre se a da bi me de minya nkwanhia accident bi da bi wafom na okotehwe ye ana kente bi a wo fa so anoma esi wumu ma ne ka wachi kase no ni nyina ye nkwanhia anu wahia ade bi a obehia de bone bebro no ye nkwanhia enti ne enkoma mi no wo wanya nkwanhia aka wachi kase wachi dompe mesrew ma me papa me nua ba a wutie mi se na wubetie ne ye na behye ne nso a mesrew se nkrofo bebre ewa achi kase mu haw amene yakofa dade de ewuro mo achi adwoso no amene nipa bobna wodem enti nemre mu de sesi a Dr. Ban se sa no mana na nke ye yema nkrofo eka dem bobna no ene wabeyi ni nyina firi ho enti obi a wanya hawo na achi kase ebia nkokwa me de dade bi kura akwhye wa mesrew mi tufo na anwe yi se foniche Dr. Ban ya so ye ho na yade bi amen na wachi kase ni mu abiebie yade bi amen na wachi kase na rewe yade bi aba wachi kase ye ospana code no amen na wo fa achi a na wumu akon ano wo de ba Dr. Ban ho ahwe de obo ade bo ma Dr. Ban wo so me na sasi so se onfa ban sa yade wo nipadua wachi kase mu mfiri ho enti obi a wanya hawo ebi achi kase na bubu ana se tokura bedam ana alewia ana ma nipadua chi a ye dia habane totoso kakra eni bosome ubehu se nipadua nanka wachi a wachim ananka wo fa ba bia emfa no na Dr. Ban mo atene enipa wati kase enti wo koketa so awuntimi na no Dr. Ban dia haba kanwa na nne watimi ada na ho ato enti na awiai so anya nkwanhia ya dia bi na abo achi kase eya spinal cord na eno ne yeboda wura kan che wo se di onim ye no ene Dr. Ban yeso wo de krama ekwa afuom na so ya ye bi da ho a ye nkonkofre nyame be kire na da be na kusie yi pie no de nyame be kire no de ho a na wo kokan wasem ten na de waye bi da ne de
woni baabi atronno no wa obefa ma ode se kan na twa ne ti ama ono nso waka ama na onya ne nam enti na me no kasa na obi o ha ewo na chi kasa no omra Dr. Ba fizo obi fra brosa so terwe a wo ye ho sesi ai enne ye dia aba tutu na chi ama nne onu timi fa ne ta wo gu no kom so okwa akodware a na chese safata se so ya de no wo de baba Dr. Ba aso ye ho ye ka dompa na ye ka obi an na mu dompa abu enti se na se wo na mu kasa na dompa abu e bia wo de ne nan kwanche ba bia fabra Dr. Ba ho na ye hwew afi obi ho na me ne kasa sisi yade na tene so braba na obo na misisi de da ba na beko sisi yade ekun Kristo obi anso nim sa agenkwa na ye bo na senuam wo do yade ye sisi yade ekun Kristo na nsa osole usisi yade na te oso bosomi be dunia wontimi nkoye no fabra Dr. Ba oni empam yade bi wo sisi enim enfiri ona wo honto enne obi kotodwe ha no pa enne kotodwe ne kra de first enne ye mpanimfo na mi wura Dr. Ba na mahu se mrante ne maba wa bire wom kotodwem enya de ketwa ni nyina ye yade arthritis na afefa nkrofo kotodwa aboso obi di ahono ya wabam eye ne ya obi di achia obi di etutu no obi di afra beso ne hibon aso ne srem aso ne to asintiri ni nyina wo ne ho hwenye ya ni nyina no wo de ba Dr. Ba wa ye behwe ama ho ato enti na me ne wudi nkomoi na de America chewo ne se yade bi te se kompo ane woni padua wo so a wo de ba Dr. Ba wa behwe hwe diabetes fo ntie ne yesite yade ye yade a se kani padua na me di padua na sei Dr. Ba so de bibi dropa ya haban ya obi ani sugar no eta akosoro emeda fom da no ema no ma da no oba Dr. Ba wa ye behwe amasa no mana atodin afi obi o ho ne babi abodam wanya adwurum haw eno so Dr. Ba de bibi dro na etu ase ama me nu mienu enti ne so obetie na abehye ne nso na ado ani be kire Dr. Ba ho a me so se ye behwe ama obi a na adwurum aka na se wabodam no akọ ama no so ho ato no haniafo nyina ntie ne ye ka bibi te se enkwe ana hania yade ya me se etimi twa wo hwe ete se wo nso wutwa no da entesa wo ba Dr. Ba wa hania bi a hani padua no ye behwe ama wo nso ho ato enti ne eya me ni Sompa FM de me ka chewo ne se ye stroke yade bi ene daw ma me no papa so a fabra Dr. Ba ho na ye hwoma stroke no emfiri wo so afi eneme no kasa ne ye kasa fa obi a oye etwere yade ewo no so wotwa se obi twa ana etwere yade wo no so a ename no kasa se wo de ne ba Dr. Ba ho beje adura yade na efira ne twere na etwahwe mo anu twa ehuro no yankopa da wo ma befiri wo so ama ho ato enti na awiei de ne wudi nkomo afa ho ane se yade bi wo nipadua num yade bi titi nipadua no titi o sa yade yamkuro titi nipadua na wodu ani kire Dr. Ba wa ye behwew ama ho ato enne wo beji Dr. Ba number no ne de kasa ye kani nyina bawieye ba de mi tufu ne se enemram e we de se wo pa bibiduro doctor de a ba bia wodu ani be kire eye chamfo ba eye ba Herbal hospital ho na abeba ne etu yade nyina se ama ho ato number no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 Dr. Ba Okumasi Atonso Ago enkran ye was spent 18 junction fa yade nyina bra Dr. Ba ho ni wie yade ni nyina de wudidi akire kono eye ba so mama yankopon hyamu nyame won hyirawo na wanya okese birthdays in why ready I ain't in front mama Sabana case ni de bodo ba me inside ya betre TV so de e dam shit na wo mun town bi mo wo me ye bibia ma me ba no so de hwema ye si fie nu na oba ne wo mum la me kase me ba no wo frɛ na wo so wo ye na adwuma onu ayi nani ama ɛda no ho bibia birthdays ni nya ready Sompa FM Abigail ntinya me kura anka wo munim so wo fa no kura wo fie bi wo na ofa ide so no kura dom no de aye wo ne wa anwale empra na akotwen no wa wo ne ba nso amena sifia ma no etikedan nka yoma ka wo ne ba ne dia ti emfa ne so ne ba wo ba ne dia no de ama wo na wotim aye ready yanko ya mitibu no kura me pa cho we ye Mrs. Mabel Jan nana poma techiman oru akwasi janjomu contractor ne yiri ni amene ne som Trinity Presby Mrs. Tapa nana ene wudi wa woda hye onyame hira de ma
man workers will be checkers and you will be an anima and will be almost one do papa Radinshra. When Sir Francis Gant, Dr. Gant, on who aiding I would wine every shiny commercial bank grandson systematic and I wish you Namisha Papa now wouldn't I would money you could do and queen. And one no you to a woman a dino I did you ever free woman you go so free Fred Mebano. I Obanon say Obanon and friend. Where one your friend? Girl, no Joyce. Hello? 2. Hello? Hello. Joyce, my hey. Yeah, now what to say? I'm not doing. When Mammy Sabana Akon, Mama. Okay. Mammy be the Nasama Bedaya or some TV so. Was he a friend of Mama? Unimuno. Mamma, your friend says, no more friend. Sompa FM. Nipa na onam le suma de bae no. E wo so no na money ne kaka. There be oba uno bo udin o se gift. What dey? Wo bo udin gift ti na wo na ye frɛ wo. Me need gift o. Me need gift. What the Joyce? Na wo ti ba cho wo ti fie obi. Anete ho. Wase mo tan ni mo ha na dwen na nukura bi wo mu. Ye ha na dwen sese. Ma me dey na ye ha na dwen sese. Wase wadua am why a garden, Magia free in some. What the bear more do a bear me and seven swak with sissy baby. I also more sabe Gina free in some. Mupane, few. Mother Mopa, more corner moon for her. I didn't a piano, a Mrs. Sanadia. Oh, me was na. Never to a boy my piano, on no way. And I wouldn't have been to go back now. Engineer and to a train ya bet now. It is the enemy of story. Oh, dear colleague, Mammy. Mammy, do I colleague aid? Your son is say, enemy about, and cannot almost promising Germany sleep here. So, Joyce, and a border back, man, they will go out soon. The border back for the other two, and one say, woman is away, some of us all the essence. Ah, me planning okay. Me pacho Joyce, Mammy found here. Na me Mammy Nkomo kakra. If you me pacho Mrs. Sanadia, why? Yo, Mrs. Sanadia. Mammy pacho, sebi, emprana ane papa no kotrin. Ena ane ne wo ye. Wa nwale. E dan ye ma wo ba no na ese kotra dan. Ne papa dan. One ne papa ne ko wo yi. Maami a ye kana sem papa no ne yire kan am so wale no. Me ba. Because on kasa mu no se na papa no wone yire na ane ne ko twempena. Onu so onu na wo nine. Na wone wawo baako. Na wasi dan. Na wa yi baako e de ama wo ba. Na wo ba ne se wunya baabi nukure mu no wo ba na eso ope baabi ma wotena. Wo ma nan na aka na omo wei. Owo me. Omo na ese epe baabi ma nti we mu kura no. Omo ya ade. And all my Jew now no to because Omunia and Obano. Jefan said Dan Crown to Badam. Etimami tie. I say we nabutre now to me no motsena. Asum dream what your woman. Now we no sir mansun we a woman akotwen no. Me twe me hunu ne twe. Nti na me se mo mfra me ba no me ba na. Wo ba no na wo se wo fra no kura wo no se. Won no si fie na sanya ne dia wo me. Wada wodoma. Wo ba no nya ne dia. Ni papa dai. Papa no so wo ma. Wo wane yire na wabrewa wone ne kwotwe mpra wo maba wabrem wo me Yenina yes champa edini o so ma me da say so ma me wa hu say mami kwotwe mpra ede na bema no ewo yire aye no kre na on say ankanefo ne de no mo wo adwempa o no kre ne kura no wonye mami eboni debi na mami so no wona ko fa sankrofo yi ede omo ba fio e say you true ewo omo ntem na ne me sene say emrante ne maba no ya na mo ne yeye mrewo no mu edi ne a
money engine accordingly. Oh, mammy sabi nifio ko enimu kakra. Enti obeya rena. Say I come da say Awurade Nyankopɔn me da ase. O shedem. Awurade on pene wasem. Enu nti Sompa FM. Na kwa umane hoe mame. Umana no muni baby ti. Me ma na no panyi pa ne de wawu. Omo maka umuni baby ti. Wo muni kurom ha. Amwe. Ba ko wo Mauritania. Ana ba ko susu wo galamsey fo baby. Obi wo Mauritania de se watu kwatu amantiu. Ani ememu ye. Omo mepe baby ma we. Mauritania tu wayere. Wo ye adwuma. Anti efie ne sanya wo mu wo fafia sanya wo mu dia. Anya wo mu dia de nokre. Wo ba no ne mampani fo ni so e. Wo ba no so wo konturo wo dan no so nokre bi. Ne mampani fo no so e. Niame kan say Joyce ne woni ana ya o me ba no pass o munya abutre ekakra na o ne maami entina so dream na maami aka Onyankopon ye me da ase ada na mo prem ho sa o enu ntine e se no sabe na wo mo prem so mo dan maami ehwe papa ya bia enam papa no so o manya nti no e na o ma mo so e ba fie nti ka je sen ka mo de no aye na nampo enu nti no wo nto mo bo ase kakra e na ne ba no so hwe na o be kra chi ni won pe man so da bi ene nti o se ma me to bo ase na de tan e bi kra no mo ye plans kwase ba be you afri ne mo no mo te fi one de mo ni ma me we nya ka da tete fo no mo mpa ya kayo o so no wan cha kwa na no ho yira no enu nti ne ye se Joyce ne wonua no ese ana wokro no ese bibia ye katanimu bia wo mo de atwam wo mpe maame ani mo ahwe o mo nyimfi wona o mo ne maame ne ntra kama so maame ne metimi aka yo grow fine ante pare na siriwi e be wi ni akwawi grow fine no modro eye ni aye koko ye dro wi e ba ye moja bia ko ade aye emojawe numbi mi moja so ase na wa fufu Sompa FM yi uni atinka grow fine e be boye papa be grow fine come on upe mojadru papa ya yedi koko na ya anu nam sese ni pedua no digital Herbal center be bi eto no bia 0244596532 Bishop abempradie ye kopa bi ebu ya so ne be ko yensa ade bi efa gudia oba plot 17 Risha market echi 0598585219 Lawson Beverages Company dile man capsule me pacho no say no way Dr. Lawson also ye bema no na ma me na wona so say na ya de bi entimi count 999 Boris B eya we nampa na wo di organic ye the two parts awko no na makwa bi ade ne de supermarket be fa ko 05 na ye BBC chicken 4453 Kanjan numsuo eyensu papa akala na enfeni pedwani potassium magnesium iron na wonam a enfeni papa timato kanjin akala drink water ebeboa pa so obi a obowe wo eno de tu ase kura wo Brema UGC abawe wutu kwanta 0241449191 AY Ahmed Apple World phones yewo 6X copy 15 Pro Max come on yawo unbox and yawo UK use iPhone Techno yawo glass protector back glass battery AirPod any charges Samsung Infinix ni Techno no empempra wade ni Samsung na wo use yawo Techman Taylor Lane Infinix no yene enya China de bio 0549020032 me pacho hadasa tobe and to where we ni America lottery 24 number no oba wu ni amanyina ma free problem o wadi ko dura abusumi mienu achi na waji wa na san wa start to sika no 49714368 na enko enu antepolina my lady beda say me mama ni ms re woni say kwa kuma to ye muai na anopa bia wo so na wo si wurozo na wasere Awurade Nyankopon so onkoso na o ma wapomuden na o ma unfie bebre enka unfie woni se ntini se wo de wo ye maame pani se be kwotwe mprakra wa amoka enkwala ni nipa ni bebre kwotwe mpana de eka ba fie ebi mu kura hu wo mu kunu no ba wo de Nyankopon aye wadom enye kura watimi asifie ama wo babi ama nyame adom ho na wote enti awo de asie bia mesrewo
setwa bibia so na ko akoma fato yam ebinom kura emfie nuru wudie sabi omo de dadam ebi mu ntimi sori nante se Nyankopon adom wo de wutimi sori nante a ayaseda na ese wo de manyame my lady ne mesere wo mo tifi samada roma bodie ya maami yidua muti no wodua o sabre ya maami ha se edua bodie wa wo ha dabe na bodie benyini enti ayemo amoda achia enya bibia nti ebesere sabe maame pani mo so won kwa nanu ewo fufu a won wo ka na gift kunu nsuso wo fada so kra wo be wo bewie musimunni wo hona maame pani mo benu aduane bewie na musimunni edi anu kureni ya na ha bi na kakati ebesere asunwie ne edi enyina ye de yepe eti oledi wadawo makwa akoma to ye mo na yewie a ye be frɛ won a omutifie ho no na o ma hwɛ maame na edi asunwie aba my lady wadawo ma be de ma no asi jo ofa yenko asɛm no baabi ehia me ne bɔɔdeɛ no kora asɛm no bɔɔdeɛ nso watwa maame no na ne ma no wasɛ afifi ase yɛntu da de ehia nso ɔbɛdodɔdodo aseɛ no ayɛ ne yie enti agyapadeɛ kɛseɛ na ɔde ma mo utra nye yie na sugar disease Sompa FM ɛbɛka sɛ ni bankye bɔɔdeɛ na ɔbɛdie na mo ha no yɛ titwɔfo nso ɔmo nkwan de wo de ɔmo de boss yɛ sɛ ehyehyɛ ɔmo wure mu osedi ya wo hu maame saban na yɛ sɛ wo nkwan ne hwɛ wo nya sasie bi ne domo no de bon nkwan a da bia wo bebo ne dine na mo ne na etwe man so what do you mean na de mu kofi mama nya sa maame ɔmo hawa ɔmo hawa bragles gefete ɔmo hawa bragles gefete ewo twim sukun kwantana no so o de ya o se o fura su ofi atrotro no a o su besi ohwim sukun Johnson no so na o ko glace gefete dan me bere wo ho dan ke ya ya afo na ade demons ye ho obi be de aduro kan no ano sa akọ ona ho dan ne bi dida ho e be mo ba bi atana senkro enti nyame ne eda na se se ode ahemfu nyina ni akọ abasonwiem na minim se ukokuru ya so ko wuye sabruchimem debi ko London English uko biemu aya ko wuye se ne kokuru no amedoho no be bia mpesa o metana no vagina ho de mantana ho amewu srewa enti be de no mesi tuga na abrabomu a abrabo a ye bui ye didie me yenumu ya de a ye ne aye ko sesa begu ye ho so ya de bi wo ho a nkwanhia na ohia se maami edi ya panu jashe no yi se yenim so obi na na ebo fire na se eja ne hye no so de a eni yenim eno na ye nkwanhia ni obi na ye biribie esan na ato na ya de bi wo ho a ye ne ye to nsafre no se me ya de ya chiwo ntibra bediminya eno ye Sompa FM unumu wonnem wabrabo a ubo wiase abrabo no dokota beka ho asemti nkradie no so wo nu atwemota petroleum glace gefete ye nkrabata won kra no kwame nkroma chimota petroleum bunguru ye ne family love international school ene hwene mu numbers ni dokota bo amenko Cello 54 tele 0543 tele 2 32 cello 00 tele cello 30 cello 54 tele 0543 tele 2 32 cello 00 tele cello 30 ana cello 246 0246 518 cello tele 003 cello 246 0246 518 cello tele 003 dokota yankwa yes ye beda etiefo ase ne ye da otwedi ampo Nyankopon so ase say grace gift de de bia meka say eba no say stroke a amanfo di nimye eba no lifestyle conditions a amanfo di nimye eba no awo mu nsem so a amanfo edi nimye ye de yaje ba bia and then send ya me ken so no mabodin no obi o fie bia no e kai ana de ono de ni patient ba ho before no e kai ya grace gift ayeden ama no e free aboa kwakofo dua sa ba ohwim school junction sa ba besin enkran no yes Ghana phobia ayaresa wo yeho bia no betimi e dia dance especially empo
obu a making say yade ya na yapa sebi mi hu ade ya me de toton yamkuro I friend say stomach or say Sompa FM yes minim se bebre na de bi aba grace gift wa enne omade wo sa yade we ya yade bi so adi amanfo nya papa na eya most of the time no say ofa wo kan no eyesu bi e da na die wo didie mu o e wa sitina mu ene go fa sa problem we ba ye onipa bu wo a o de ahye no ho say edura nadwo a ene be tie aduane mu odu eti fufuo kura be he no na 7 o'clock 6 o'clock 7 o'clock 8 o'clock ene ya odi no odi ni ntemu e konbesa very good na adwen no but ye hunu say edura nadwo a nipa dua no empe aduane emu oduo aduane emu oduo edi na nopa ye ni adi bi awia edura nwumre no wan didi kura betimi di ada betuma num nso so di aiden e di ada eti na see eat like a king in the morning edura awia no wadidi asaka ho but edura nwumre no wan didi a de odi na nopa na awia no etimi sustain you sana de na de na mo se okotai fufuo anajo na se wo de da aduane no enyam den cha no body ni ya active enough se be yam se aduane no ade be kene no na abunu ebunu a cause fermentation no and na ya de acid bi no ya den eba sa acid no so cause proye wo ya fununum pa jo so what ase e cause proye ya den e wo ya fununum wo bo se niam a e proper no na ko twitwi bacteria hodo de ya den e de aba ebi ni sa H pylori no e no so ye one of the causative agents for sa ulcer no anapathetic ulcer no na fe ye omo hwiwi stomach lining no ye funu lining no mo ye den omo hwiwi no sa acid we aba wo mu no enye se e create bacteria se your friend saying H pylori no ko apart from no yes say other bacteria sa create ebiem esa create ne obebre ebi say obo say ebia nipa no osori anu ai check o ana say bedu ba bi no ebe koso ne digestive system na debilitated entimi nyama di ade ye aduane so nta nyama didi na nta nyama osori anu ai check o ana odidi wi a no obi so ye den ebru ana so no wa ye mre huntimi nya den enya wo den ebiem sa di wit bi ko fa sikire yade ba sugar disease because acid no dose wo mu no hu say akwa bia e tissue ebi ne pancreatic cell no ana se pancreas ni e weakened ana e weak na ntimi produce insulin a hu say sikire ayeden ahyase aha so wonim say wo sa problem no wako ba bia ko check ana say wo experience sa problem na eno ne yesi fa ho ebra grace gift because say ye kire wi as kire ne say ne poma sibria ne yeden yenim ebiem enya no nko ne ma sikire yade o ebu also a entini na nkasa wo say akoma no e pompi mo jade ye de fam no santi no so timi ye week so o say na denti enti timi ye week acid no duane ko mo jam so etimi ko so proye o mo jam etebu a blood infection who do blood and as mo jam no sa de no so timi ko ye den e ko fa ba it was experience why sa de we ache wako yaka che say de bia infection ye den e wo misrew for an itra Ohim School Junction, Barkasi Road, and as Accra, New Achimota Petroleum, opposite Family Life International School. Sadie we, a cause what DB friends hot flashes. The castle hot flashes are Obo 200 and Hunam Sishin Seja, especially diabetes what I experience Sadie and a pa. See, so when you have a problem now, over to me do any actually grace gift. Sluggish beating of the heart. Akumani Moye, so only the Ecoso, men trusting to Robi. Who nim fast wo de for one bra chile grace gift mesra o your lab yes yes cancer hodo ewom oba what trust ya che niam bi nti award kra nya den ema wonim ne yakoso e bia wonim ebu na e duro ben no sabi be ma unsuo na muko awudi e na e bia emu aye den asie ero so ho nya bebre ebu also na infection kura na allocating itself for awodi enim ebu also na be ma na kasa na awodi no Sompa FM no and nya active enough enti na se wodo ho ba ne ya hwehwemu ahu ba bia de ne den efie saa ne ma ne ye den ye ka ebiem emema ne ma your friends your reproductive system no awodi ne e different be ma oni uterus awodi na oba de wo be ma ne bi be ma so woni de type so etino oba etiminya na wodie mu yade I friend say fibroid be ma etiminya fibroid because be ma reproductive system near dey different it won't say your prostate enlargement and be ma wutwa sada etre anase juso twa no eno se ho ka ana ye kese a the problem here dey eba etobo obo so ojuso na bia ye dey akam se bi kam sana sa de no ko fa infection ba because we didn't have ojuso we na ebi akwa akam na aye you know
ebi a ɔde ne ho ɛhyɛ ne panty mu no na ne panty mu ayɛ dɛ afɔ just want to create infection mesrɛ wa sɛ wo experience this problem na wɔ ni kyerɛ wo yadeɛ bi a yɛ amɔ so biara nso no bipatɔ ɛno nkyerɛ sɛ yɛhwɛ tie numbers yɛ bɛto dware yɛ sɛ kyerɛ kyerɛ prostate no koraa deɛ sɛ mmɛhwɛ ne free mɛma no ɛmɔbɔ wɔ saa adeɛ no adeɛ yɛ mɛhene sɛ wommra so me baabi a mɛduru yi a mesɛ soɔ ne maame yi a wɔte ha yi saa mmere nka megye m'ani de awu saa mmere na na mode worɔ bɛɛbɛto me bɛɛmam wade wo ni nti bɛhwɛ ne free neamfa bi ankoto wo bɛɛmam ayoo yɛkɔ wohwem sukuu johnson nu atwemɔta petroleum nɔɔmasi no deɛ gye ne frɛ wotiri yɛ yi a tetefon no so yɛbɛkye waduro free bonto cello 54 tele 0543 tele 2 32 cello 00 tele cello 30 cello 54 tele 0543 tele 2 32 cello 00 tele cello 30 deɛ de sɔ deɛ yɛ cello 0244 126 126 tele 123 cello 244 0244 126 tele 123 ɛnɛ deɛ sɔfo a mɔdɔn no na meko kwanso adeɛ nso na ɛfo saa ayo mede m'ani ato maame yɛ nemfɛle yɛ wɔ n'anim paa maame ye for betonte ho na maame sabana my lady wadawroma ye maame the case ni mo duye papa my lady papa cho se maame ne ba o chefa ofie ho nti ya man se ne ba ne dem no te nti o mu hawo ne sei na me nti ase debi maame wo case maame dan wo de no case eti better say ba ne kran so ne seed aba eti omuntete ye ba ho why maame sabana mama kokko to omuntete o man nye yesa because dan no wo kwa ye obadia eti so obadia se sabion pagya fanchame so obaju so gumu so obetagumu mo amuti fi onye masem wo faasi o adamfu o papa bo enye wasem eti misira mo mon kama mi kura mama mi ni awreho mama mi ntete egogosu na obabru akodua ne bodia o simidibia ko sisim chate wo ne bodia na asasere dahene on enieme bi wo ne mo se nipa bi wo ne mo a ono bedwise wo yam na kuma yes mama e ka kire o mu se o mu tutu enye so de ba na mo sisimu ye de e ko simu ye de bodia so ye twa ne pan ye twa ne maame no na ne ma ho fe die be biem no malady wadawro ma ekwanya siboni ma adoa tv on enye maame akoya adoa anu makoya siboni na mu maame ani sompa minti eti mesre wadawro ma se de o kan mi ani o mu ne chi na maame nkotra yi na maame nti osugu ne yam mama kafra abraham pa be die chi na kafra EP original brand t-shirts all colors plain t-shirts EP t-shirts design ones ye cotrotens EP inner eno ne ye she 3 in 1 ne wash your panties no white black and ash na white de ya na fe inner vest children framani mema white and ash EP boxer shorts 3 in 1 designer akoyata de fe ye wo retail any wholesale ka hwen kopebi ubenya bi ewo Vanda Collections Boutique KO Adesheman Lacoste Papa inside Posa Travel and Tour Building Numwa KO Adesheman Ellis Plaza Block G Yani Kate Dubai Gate 4 ni dia ni hye Adepo Junction Metro Mass echi Metro Hospital echi Chronom Yeben Dukes Petroleum Station 0243 510 138 tipa tomato enu ye dina fimu tipa tomato o say no artificial colors fire bomu wa mesese vitamin A fire no wotimi ye didi ni kakra egori di niam bia basa o 0203 403 midima fo heba o say fa won sabo watch doctor time da so se udima fo ani ama wo won bi di ama wo
Yawo abuya kwa koko. Dr. Tam. Cardiac stroke, diabetes, prostate ni nuano. And crime poko asimanya. 0500 727 215. Meko Canada. Meko Express Group. New Zealand, Germany. Me bag is here chiro. And share visa. Meko. Bene kama. Kosua de. 0249 Gentleman Dental Clinic. Wonu bon. This time we kisi me pachoka ho na afam no enko yie na etimi kisi na ebebo yie pa yawo Abreport Junction Total Filling Station actually wa 0500 913 9582 Dawood doctor me pena sem say o say ade a won sai ko no adwaman ne kwa jimi jabi efansi ho diabetes pressure otu ase awo mu ha wa pono wa poso Uno 360 now the ointment no twi massage yawo adwina wa poso 0241 244 abusia yebre na ebiedi ya sentimi emi ahoma na ntomu fanche ye sorry so amagudie mu fo no aba betra so Sompa Nkomo de eyebola